Hasta la tibiyag! Bayaw! Agbalbalsig ka mo't gayam. Ay, un ipag. Ada ka di bagam kanya? Ay, busy ka mo't gayam, bayaw. Agpakpakaasi ako makan ka nga imanehong di kutsime. Tadabiit mapan ko gatangan iji ilay. Ay, kasta ka di ipag. Alang ron. Urayan na ko ni Jibalayaw, tagpuli sa labi eh. Ay, agyaman ak nga road, bayaw Waldo. Imaneho ka nung kotse ni ading mo, baby. Iso nga, nagpuli sa ko na. Si kamanan ti mangimaneho iti kotse na? Saan mo pa'y analpas Jibalbalsigam? Mabit la siguro mapan gumatang iti masapsapol da. Ituloy ko yun madamdamat agbalsig ba kahit? Una, ngam una umit di kabsat ko ngam ti trabahom dito'y balay. Bakit? Jak kayat nga dama ibagadag iti kakabsat mo kanyak. Iso nga noon niya mo't ipatrabaho da akit aramidag ah. Pimanaw ngamin di asawa ni baby. Gaputaad da saan daan nagkinaawatan. Ita, sikat agmaneho iti kotse da. Bebe amlata ka din. Tinapatag, makatulong nga kinawan ti sabali ang maibagada kanya. Ay, mabisina ko na. Nagbayag mo tin arumor iti dayta mo ni pag baby. Sapay nagaduti na bati at trabaho ko di balay. Kita akman ti oras. Ah, talo nga oras ko gaya man nga agur-uray. Ay, sa dinong iti... Ay, antay tama gaya man. Ison ti agturong diti nagparkingak. Ay, awan mo't imot na ginatang na. Anya nga iti inaramid na di tamol. Tapay ang nagbayag. Purayak latan. Ay na. Ay, agyaman nak. Nakapanganak mo langan, Rimay. Apay, di nakapinakan ni baby akabsat ko? Talo nga oras yun yayili. Saan nga rod? Nabisina na ka talaga ang ururay kan kwa na. Kat anya nga'y dagiti ginatang na ijay mall. May sa lipstick. Ken sabon, pagpapudaw. Anya! Day talaang tinapan na ginagara ijay mall kat bimayag kayo iti talo nga oras. Ay, tsaka mo iti day jakabsat mo. Kunak ano, mabiit kami lang. Tayo sumutimbaga na. Aglablabusan day ja, baby. Isumit lagayam a pinanawan ti asawa na. Gapo iti kasjay nga ugali na. Naglay nga gibaon. Imbag kumamit no addatangdan mo anang imaneho iti kotse na. Baybayam ka din. Tinapatag, nakatulong akin kwa na. Wen angam nataktak ka iti trabaho. Ado pa'y timabalin mong aramidan dito balay. Di ka lata nagsasao, bakit? Nasingpot ka nga minunay ka. Iso analakada ka nga ibabaon. Ulitak manan nga ibaga bakit? Makibagaya kadag iti pamilyam. Tapno awan ti ibagbagada kanya. Nagaramidak iti kulungan ti manok. Sayang dagito'y kayo. No maitambak la di taigin. Ay, haramidak laga na kulungan ti manok ko. Waldo! Ay. Da kayo magayam. Tatang. Wan barok. Adamat gayam ti aramidam. Uwintang. Agar-aramidak iti kulungan ti manok. Apay, aday bagayaw. Kumaa. Ngambisi kamat gayam. Bagayaw latan tatang. Anyang aminday jay aya. Imanihom kumajay tricycle may. Tadamapan ko gatangan ijay ilay. Ah? Mabalin ka day? Sige tatang. Ituloy ko to nintun madamdamater aramidag. Itulod kayo pa nga rod iti papanan nyo. Ay na. Agya manak. Barok. Nay, nakapulis ka manan, Waldo. Adda ka di manan papanan ni baby akabsat ko? Ni tatang ti masidig kanyak itay. Imanihok ka no ti tricycle data at dabiit gatangan na iji ilay. Angam kasanon jar aramidam akulungan ti manaw. Kaya ituloy ko intun sumangpetak. Ala, mapan ka nga rudan. Ang mga nuur-urayan na kan ni tatang. Uwan bakit? Tatang, kunat mo iji ili ti papananta. Dito'y matpalutan. Wan Waldo. Di mo ibagbaga ka ni Rimay nga anak ko ang makipalpaluta. Anya? Agungat dayjay no maamuan na ang makipalpaluta.
Limad lang tiyo umay ko dito eh. Saan nga rin tatang? Panawan kan dito ipalutan. Tadupay ti aramidag iji balay. Ay, di ka pumanaw. Awan ti pagluganak nga agawid no panawanak. Nagsubyak lang tatang. Panagkunak, mabayag ka pa dito ipalutan. Ay, saan? Urayan na kong Waldo. Dito'y tan nga agbalmalaw. Anya? Kunak man no itulod mo laang ni tatang ijay ile. Ngam apay arabi imot na nagawid kayo. Bakit? Langampay tinabambanog. Anya ka di ayati inaramid ni tatang ijay ile. Ha? Ay, kwa. Dalaki na sarita na nga mamuna, bakit? Anya? Nakisarita laang ngam nadanon nyo ti rabi eh. Ay, huwin bakit? Makabanog magamit aguray aging gatrabi. Diyak pa'y naituloy ti aramidak akulungan ti manok. Ay, una yan daytoy apa ng singada kan kawaldo. Imbag kumamit ano sukatan da ti bambanog mo. Bye-bye amlatan, nga oray di da sukatan ti banog ko. Tinapatag, makatulong ak kadakwada. Tanda niya akong nalpas di aramidak akulungan ti manok. Nalpas ko kumaday to yan, no di naksiningan ni katugang ak edi kalman. Nagmalmalam kami kiti ni palutan. Bayawan daw! Woo! Hey, sika magayam, bayaw jujaw. Wen, bayaw! Oh, Busy ka maggayam. ay, huwin. Agararami dak iti kulungan ti manok. Apay, aday bagam? Dako mabayaw ang busy ka mat. Di bagam latan? Anya nga minday ta? Saan ka di nga mong tiyagpukis bayaw? Ay, huwin bayaw. Amaw. Ang saan ako na nga expert. Apay na damag mo? Ipapukis ko kuma dagiti talo aputot ko bayaw. Anya? Nagpuskol nga minan dagiti buok da. Nagninaman nga min ti bayat ti pukis si Ili. Iso si kalaangan ti mang pukis ka dagiti talo aputot ko bayaw. Ha? Oh. Mabalin ka di bayaw. Ita ko man, tada papanan mi nga agaama. Sige. Ituloy ko. Ito madamdama ti raramidag. Mabit lang nga raw. Inakalaan di kartib apag pukpukis ka. Nay, apay day takartib apag pukis. Asino ti pukisam Waldo? Dagiti putot ni Bayaw Jujo. Mapanak iji balay data pukisak dagiti kaanakam. Kasanon jar aramida makulungan ti manaw? Ituloy ko to ay ton madamdama. Ay una yan. Di mo matlamalmalpasan ter aramidam. Gapu iti panang singadakin ka. Bay amlat ta ka din. Tinapatag makatulong ak. Kinawan ti maibagbagada kanyak ana ikamang. Bakit? Ay, nagsingpot ka talaga, Waldo. Day talangan ti mabalin ko ang maitulong iti pamilyam. Awan mati kinabak nang ko ang maitulong ko kadakwada. Iso nga anusa kun no anya ti ipatrabaho da kanya. Just kay, nabanog ako. Kunak no talo lang ti pukisa ko. Piton tinalpas ko a pinukisan. Sakso man mo din. Anda pa'y 5 anak kapila kakabagyan ni Bakit. Wapo Kanya ka tan charamida. Mabisina ko. Di nakmut ikanan iti meriendak ni Bayaw Jujaw. Ay, Nakatugaw mutlatan ay jisango ti balayda. Uncle! Siya kunti sumaro na po kay Sam! Wayne, mabitlang! Di ka giino na, tapukisan ka amin. Ay, just kay. Kabalak pa nga tapukisan amin, ida. Oh, apay nga itakala ang asumangpat. Maluman. Agsapa itay napan ka nagpukis. Nay, mulmulagatan nakmatlatan, Waldo. Apay? Diyak kabala ng tiyagsaw, bakit? Anya! Kaya't kung tiyagida dito isupa. Ay na. Nagida ka mat ngagpaysaon. Ay na, langampay tinabambanog. Talulaang mat nga ubing ti pinukisam. Anya talo. May sa dosina ti pinukisang ubing. Anya! Kakabagyam amin, ida. Ay kating kapay nga rod mga na. Nakaluto akon. Mabisin ang kanusaan ka amangan. Ay, nagurukan ti asawa. Kaasimat ang mabambanno. Tatang, di kay mat unay umabuso Mabambannog mat ni Waldo ala ka ikaw.
Kasta unay abannog na di kalman. Saan matunay, Remy? Ay natatang amok ti ugali ti asawak. Iso anak ko nakadi kay umabuso iti kinasingpet na. Ha? Daytoy titandaanan nyo apagsasao ako na. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubo. Anya? Nasingpet ngagpaiso ti asawak, tatang. Ngem no iso ti makapungtaw. Ha, jak to malapdan. Adulamin day tang ibagbagam, Remy. Jak tupay nakita nagreklamo ni Waldaw. Kaluto kan ba kahit? Dandanin lakay. Mabiitan daytoy amalutaw. Sayot nga rin ito mabisi na ka. 5 siguro a minutos na lutaw. Rimay, Waldaw. Ay simrag kaklatan dito'y balayaw. Gaputan nakalukat matiri daw. Nanang, ayos lang. Ada ka di ibagayaw. Ay, agpatulong ako makan ni Waldaw. Mapan na kumabagkatan jay linabaak ijay karayan. Ah? Naglaba kayo iji karayan, nanang? Wen, Waldaw. Ay, nagadong aming jay linabaak. Iso ajak mat maimot amin. Awan mat nga ron ni tatang yaw kandag iti kakapsat yaw. Mada siguro na pananda. Sige, nanang. Mangaldawak labiit. Ay madamdamakan ton amangal daw. Ay bagkatam labiit jay linabaak ayawin ijay balay me. Ay saan ka matkat nga agbayag? Sige nga rin, nanang. Pag isang malutluto dyan si Dan, may. Ala, mapankalatan, taurayin ka amangan lakay. Sige, bakit? Ala, mapantay nga rin, nanang. Kunak man nalpas kayon ang naglaba. Ay, talupay met abat siya ti gaw-gawan nyo alupot, nanang. Ay, win nga ron, baraw. Ay nalipatak nga adapay gayam gawgawak. Ay tulungan nakmankit day tap numalpasan. Anya? Sana balay. Talupot mimot lang kan ni tatang yun agita. Rugyan tante agigaw-gaw dito'y karayan. Waldaw. Sige, nanang. Kunak mo may kulay, imutin na kiti na banyaw. Dapo tayo sumutin bagayo itay. Gaya, dapat talo abat siya, asana nagawgawan. Ay, pasensya kan Waldo ah. Tulungan na ko. Tapno darasta amalpas. At tayo nanang. Naibunag ko amin ang dagitili na banyo dito'y balayaw. Ay, agyaman akbarok. Ay, agawid ang karo din, nanang. Abangan mo, urayan na ko ni Remy. Ay, mabit lang barok. Apay, nanang. Ay, kadwa nakpay man nga agibalay-bay. Anya? Nagadudag ito nga ibalaybay, nanang. Agtayo kanti pa nagkita, kapoy tinakaro abisain. Mabit lang dito nga ibalay-bay, barok. Manual daw. Nasaya ata da kagayam ditoy. Apay ka di ipag. Imanehom ko madya ko check. Adabit mapan ko gatangan ija ili. Anya? Ay, siyak pa'y ti unaam at tulungan, Waldaw. Agibalay-bay tapay. Oh, Diyos. Waldaw! Mapanak ko may jay balayaw. Gamada ka matgayam dito'y paraangan. Imanihom jay tricycle may. Tamapan-tamanan ijay ilay. Gigidan kayo mo tin, amang ibaon kanyak. Diyak pa'y nangan, kit maulaw ako ni Tibisain. Di ka madanagan bayaw. Pakanang kanton ijay mall apapananta. Ay! Syakti mo na nga itulod ni Waldaw. Baby, napatag jay papanak. Ay, aguray kayo man. Siyak pa ititulungan ni Waldaw nga agibalay-bay itilupaw. Anyamot ni nanangan. Apay ang nagpukaw kamatan, Waldaw. Buisit! Naglaing kayo nga gibaon. Diyo pa'y panunutay no nanganak ko nunusaan. Ay! Imbundaris mo matanda giti kalablaba alupot, Waldaw. Urang pa'y daita. Ay, Tara kamin dagiti Dan- tigbap. Waldaw, isungay masita ka. Ay, adawam ti asawam. Remy! Day tuyan di ibagbagak apagsasao tatang. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubaw. Nakaro kayon. Maglablabos kayon. Aramidin dakmutan abagan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka unay umabuso, no di mo kaya ti mairubo.
Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! May parwar nga ta dati ti abang day tapos tuda. Ay na, abunado da pa'y Ay, day talang mat barbecue tila ko na saan pa'y anaimas. Saan anaimas aya? Ketuan. Ha, idi na minsan aging matangak. Impakan ko iti asaw, ta saan anaimas. Uray jay sos na. Nagapgad. Aya. Iso akitain nyo anana. Oh, man-mano ti gumatang. Win nga raud. Ay, mapanak ko magumatang. Ngamga po iti imbagayo, nana. Saan na ka mapan gumatang ay? Ay, wen. Mapan kalangan gumatang iti sa balay. Ay, nana. Kunak agumatangak takumarik ni Tessie. Ang, saan? Ibagbagak nga rudken ka. Saan anaimas jela ko na abarbikyaw. Daan sa nga may dagiti ilaklako na. Kasta aya? Wen. Saan nga minamalaklako dagiti lako na kay? Iso nga ilako na iti kabigatan. He, saan pa'y anaimas? Ay, jak nga rud kayaten ti gumatang. Agpaypay ka pa'y Apay nga insardang mo ngay. Ay namanang ko. Di ka lamas yan kanyakon. Naktanga na ko niyag pay-pay-pay. Pag inanaanak mat Awan pa'y buhay na mano ta. Amok. Ngam saan arasunday ta. Tapno parigatan nak. Kat, kasano tangarod ang makalako no saan ka nga agpaypay. No mga mintasong bata mo ni Manong Wagner. Ay! Agtal na ka man dita, estong. Excuse me. Esther with letter TH. Ay! Agpaypay kakit din. Nagadungan mo. Ay na! Napunon ti asok da ito'y barukong ko. Imbis alav ti mang puno. Asok! O pare, apay nga ensardeng mo dahi tulugan mo? Kita klag ti prinsesa. Adda prinsesam? Madambod si kamot. Agar-aram kamat. Kanya ti pagarup mo kanyak. Lakay abaro. No babae ka kuma, menopause. Ha? Awanan. No nobela, naggibusan ti ayat mo. Ay, di ka man nagsawi ti kasta pare. Kahit, ayan nga jay prinsesa. Day taman Jay aglaklakaw iti barbecue. Wan. Jay bakla. Uy, saan ba't Jay manang na. Jay long hair. Napintasan niya. Dalagang Pilipina Kasta gayam ti type mo a babae. Agam, mabainak nga agaran. Kasano ka ama kaasawa no kasta ka? Intakit din. Iaguray. Mapanak man gumatang itilako da. Pambarak ama kiam-am mo. Malala. Agam di mo ibagbaga nga dak dito. Gulpiam da ito'y lako mi? Wan, tapulutanan mi man. Ay na, manang, nangag mo? Gulpian na kano da ito'y. Isupot ko nga rod amin Si kagayam, J.R.R. man ni kumparek awagnar. Anya? Wan, iso. Amamo ni Manong Wagner? Tila madamdamag mo man. Katrabahwak. Iso ti chief engineer may. Wow! Bongga! Hoy, agpaypay kakit din. Anyamat ni manangan? Kiligan naklaang? Ibawal mo pa'y! La 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 la. La 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 la. Hoy, La, darasang la, la. dagluto dita. Manang, di nakmadlapag inanaanan. Tudukan pa'y madamdama dagiti ilako ta barbecue. Ay na, manang, kasi matibiotic. Maturturtur kang ka, manang. Nagadulakit di reklamo mo na aya. Ay na, pudnon sa't ibagbagada, ang naungat dagiti baak. Anya? Manang, makiasawa ka nga minan. Apay aya nga ibaon na. Tapno saan kan nga agong ungat.
Agbakbakit ako na balasang. Sige ka. Awan mga sikasukan ka no bumakit ka. Katapay, sika, panawan na kon? Pinagadal nak iti computer course. 4 years manang. Jacket nga aglako iti barbecue. Forever. Umadayuak. Anya? Numalpas lang da ito'y pandemya. Mapanak ijay Manila. Isu ang makiasawa kan, manang. Apay ngay nana, ta saan kayo matan nga umay gumatgatang itilakok a barbecue? Ay na, kasano kat saan mat kano anaimas tilakam. Nagkuna. Ni kumarim alita. Dayjay mo, tilay bagbagana. Saan to pa'y ngay may gimatgatang itilakok? Saan pa'y aya? Kuna nakat gimatangan. Kat saan kano anaimas? Ay sus, uray ramanan nyo. Gumatang kayo nana. Dagiti pa'y mo't kukumarit, ti saan nga umay gumatang? Malaman nga raw. Umay kamin to gumatang kanilita. Asino nga'y mati gumatang itilako na kat di pa'y umisam. Hay, si Kamot, tila ibagbagam apakauyawan ni Tese. No saan ajay lako na, jaro pa na ti uyawam. Ay nanana, di pa'y ngamin agpulbos mo't. Bumangon latan, din sapay agdiramos. Saan la siguro ang mahilig nga agpapintas? Isukit day tatirason, no apay nga awan agaram kan kuana. Adamay, Jay lakay nga engineer? wan, jay pada namutla asaan siguro nga agdigdigaws. Bagay da kumakot. Napili siguro ni Tese. Agpili-pili pa'y laang kat saan mat anapintas. Day tangarod kay. O alanana, ingkay gumatangan itilako na nga awan ramraman na. Pare, dumagas taman pa ijay paglaklakwan ni Tese. Ay, tapay. Gumatangak itilako na. Nagadua pagkatangan. Si kakit di mat, pare. Kunak man no iso ti prinsesam. Katisumat. Agaram ka ngamin Mabay na nga rod. Tamukmut lang nga di nakayat. Padasem nga arman. Basta mabay na. Intan kiti pare. Siyak ti makamukan ka. Di nakman angawin. Agin babartag ta pare. Anya? Wan. Dayta ti aramiden ta. At dapat kadinabati alakaw yo. Ala sir, nabartag kayo matgaya man. Basit la. Pare. Anya nga tigatangan ta. Gulpiyak day ta lako yo. Wan amanong Wagner, mabalin mat. Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon, manong? Kasaritak ni manang mo. Aguray ta inak ayaban. Manang Tesi, Oh, apay? adda kayat na ti makisaritakan ka. Asino? Agsinabat manandagita kiday mun. Ado nga minter aramidat. Gulpian ni Manong Wagner tilako ta, no makisarita ka kankwana. Ay, uray no sana malako day ta barbecue. Ay naman, hang, kasyanak matan Diakon makapaypay. Agsakitan to'y barukong ko ang mangang angot iti asuk. Anya? Agawid akon manang. Ay, agsubli ka istong. Sige, makitungtung akon ka ni Wagner. Gulpiyak dagiti lako yo, Tess. Bayadam nga rudan tapno makaawid kamin. Agtungtong tapay mo ta. Anya ti pagtungtungan ta? May papaniti ayat ko. Agayata ka talaga kan ka. Di naktumot panpansinan. Kat idi pa'y lang agar-aramakan ka. Kasanumot namin nga ayatan ka. Kat di ka mat agdigdigos.
Amom, engineer akmat ka. Wan, amok nga engineer ka. Chief engineer. Ngam, saan kamot nga rod nga agdigdigos? Dahita ka ditidi mo kayat. Adapay. Ibaga ma, tapno baliwak. Kaslasan kamot nga agtututbras. Anya, Nakayalyelo dagitang ipon mo. mabain akon. Agpurma kamot ngamin ano umay ka ditoy. Sana dayta? Nyamot dayta? Nakachinelas ka kun. Nakalislis dayta pantalon mo. Sige, baliwak dagiti saan mo akayate si. Ngam no agdigusak, kanagpurmaak. Ada ka din hamnamak. Sungbatan na kon. Wan duatan no kwa. Anya nga'y tinagtungtungan nyo kanitese, pare. Adan namnamak pare. Talaga? Pare, agap-apura ka kading agawid. Wan, pare. Agur-uray ni misis ko. Ngam na adapay papananta, mapantapay Inak man ag grocery. Gumatangak iti sabon, shampoo, pabanglo. Ken pagpormak. Anya? Iso nga minti kondisyon ni Tessie. Nasken ngagtong palak. Manang, saan na kun amalapdan? Agbiyahe akon amapan agtrabaho ijay Manila. Panawan ako na talaga. Imbaga meten kang kaidentiplanok. Angam kasapulan kapaylaang ita. Opisina ti pagtrabaho ak ijay Manila. Awan ti azuk na, kan saanak nga agpaypay iti mano nga oras. Ay. Amok no apay ang nagsinaay ka. Awan ngamin kadwam dito'y balay. Kasano? Panawan akmeten. Agasawa kayon ang ngamin ka ni Manong Wagner. Diktaran nakmanan. Ibagbagak laang manang. Tani Manong Wagner, iso ti soulmate mo. Anya tikat katawaan nyo, nana. Ay ni Mantese. Agmay-may sang agpay-pay-pay itila ako na a barbecue. Awan sapay gimatang. Kasanaw, kat saan mo't ngamin anaimas jala ako na. Buwan mat ngamin. Ay, agbakbakat sa amatan ngaglaklakaw. Ay, kaasimot. Ngamin, nagpamanilan di kabsat na abakla. Ay, kat naumamatan ang aglaklako iti barbecue. Numabalin ko ma. Papanawon tayon dita. Tapay man. Peligro day taasok tila ako na. Makapauya. Sa bagay mo't kit di. Petisyonan tayon sa nana. Ang kaasimat. Sapay baak. Oray datayo mo't timadaksan. Saan mo't amabalin apuro asilatan Wow! Nagpurmakan, engineer. Kastoy mo't lang ti porma ti mapanagaran. Ketuan. Kun... Nagbanglukan. Ay una, agaramak nga rod. Kaya matla ang abalik sa ayat mo kanitese. Una. Sige man nga raw. Denggak man ti sampal mo. Tese, ayatan ka. Nakasagana amang ikalaysakan ka. Iti sa dino man asimbaan. Nulakit di taaklunam ti panagayat kao. Baw. Mabalin ba't lang? Maya. Mayat, pare. Mayat. Simbaan san ti pagtungpalan na dayta. Nana, kitain nyo Nay, adamat kadwan iti singaglaklako iti barbecue. Iso day ta, di bagbagada nga asawa na. Aya, kan masikog samot tayo. Uy, masikog. Nay, kita
Ay, nag-sweet damot tayo. Ken, addan kadwa ni te, sino kasta? Saanin nga agrigat tibiyag na? Ay, win nga raud. Iso nagbindot ta iti panangipapan. Ibagbagata nga agbaak hanggang saan mo't gayam. Kan kita aw, nay, nagsingpet ti nakaasawa kan kwa na. Kan isunsaday ta di ibagbagada nga engineer. Wala na, engineer ka no dayta. Ay, nakaswerte mo't ni ti siya. Naanos nga main, iso asiguradaw, adayaw ti maturong na. Titan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinaanos, adayo ti maturong na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Stephen, inkakanoalaan jay package ni Anthem. Pangalaak, nanang. Kay jay ili ah. Siyak ti umuna mang lukat iti dayjay ah. Wan, ngamnas kan awarasam amin akakasinsin maw. Mung kadaydan, nagyun. Amok mait, asaan ko ako amin ti karga dayjay a package. Ay na pare, nagdakkel mo't tanday ta package nga inkargam dita tricycle maw. Sigurado nga adumanan ti para kang kaditan. Oray sana para kanyak, alaak. Oh, apay ngay? Kastalat ti biyag ah. Siyak nga ron ti umuna amang lukat iti package. Di alaak, oray saan ko ako kwa. Kasta ka day? Wine. Ay, intun bigat pare. Makitam taw. Suot kun taw dagiti imported abadaw kun sapatos. Kwak dito at t-shirt na na. Nanay, di mo alaan amin ah. Mangibati ka mo't iti para ka dagiti kakasinsin maw. Apay nga ibagayo pa lang amin nga dasimang pet a package ni Antay. Maamwad damot laeng ta ibaga ni Anthem. Uy, dito pa may isa. Uy, nagmayat ah. Bagay ko dito ah. Na, bagay mo mutla amin nun. Kanda ito'y sapatos na nang. Kukwak na ito eh. Naga daw ti sapatos mo. Di mo mutla us-usaran. Oh, kita man na nang. Umana talaga kanyak. Ay, sus. Uy, na nagmayat. Iso ako kwakaw. San Mariaw. Nay, si kamot gaya, minsan ni Stephen. Anya day taawit mo anak kasupot. Package show. Impatulod ni Antay. Kasta ka di. Anya day ta insan. Kita ma. Nay. Sabon kan pagbras. Itad mo kanina nang mo insan. Kita mo dito yung sapatos kan t-shirt ka. Nay. Nagmayatan day ta sapatos mo insan? Wala. Impawit niyan ti dito eh. Si kalaang timpawitan na. E dinto ta nabayag nga agkidkidawak iti sapatos. Sumarunokan to siguro mo na pawitan na insan. Ay, kita man kay dinabagay ko ti t-shirt ka. Impawit na pa'y day ta insan? Ay, wala. Para kan ka? Win. Sige mapanakon. Indagas ko lati para kada kayaw. Wow! Baro day ta sapatos mo ah. Kuwi na, baro. Nanggatangan pare. Naggapo iji abroad dito. Important ko naman. Oo, imbag man. Kasta lati biyaga pare. Sikan, at daan tina iji abroad. Ilakom langan kanyak day ta sapatos mo. Noy, nangina dito eh. Hindi mo kabailan ti presyo na. Ay, Stephen. Niliyunila ti sumunga daw. Ay, eksakto. Suot ko ti imported na sapatos ko. Umaydan sa aglugan. Aglisi ka dito. Apay paglisin nak. Kutsak ti nakapila. Siyak pala. Aglisi ka na. Oops! Agiduron ka pa'y mat. Aglugan kami, ma. Ay, dito'y tricycle ko ti paglugan na. Milyon nila. O, anya, kaya't mo taglugan dito'y? Naglastog day ta tricycle driver. Ay na, awan sa balin na pagluganan. Dito'y tricycle ko ti pagluganan nyo. Yun nila. Kaya't mo kading aglugan iti karag-karag at tricycle. Ganun may isa. Siyak ti nakapila. Iso dito'y kayo. O, anya, aglugan kan?
Sige man lang. Anya timbagakan ka ni Stephen? Numabalin ka no ti agarum. Ay, kun kat. Crush na ka talaga day dya tao. Kat, anyamot nga iti sungbat mo. Kunak nga agarum lata. Kayat mo man. Sabagay. Guwapo ka na porma. Kita man di sapatos na. Nangina day jay. Kan jay t-shirt na. Branded. No para kanyak, tipod no akin nataar kat adda iti kaunggan. Husto ka. Anwam tikas ka ni Stephen anak pipintas dagiti bado na. Nulastog mo't. Di uray awan. Nagwapo ka ni Stephen. Kas kala artista ko naman. Nay. Apay, anyat mapaspasamak kang ka, Stephen. Agrekos-rekos ka ba't nandita sangwanan ti Sarmay? Awana nang. Purma, kala purma. Adang ron ar-armak mo it. Agaram kan, katawan pa'y trabahaw. Nya nga awang ka, ag-tricycle mat. Ay kat, umanay nga ron dayta. Kan saan mo mat a tricycle? Tricycle mat ti barkadam? Di mo latultuladan di kasinsin mo, ani Mariaw. Ha? Ni Mario at di agsuksukat. Pitak-pitak lang ta nagitisa ka na. Uyawam di kasinsin mo. Kat dayta sapatos kan t-shirt nga impaw it ni antim para kang kuana kay nalam mo't amay. Shhh! Diwi ibagbaga. Ay, uray nukas dela ang ni Mariaw tanalaing agtrabaho. Nagagat nga agbangkag. Iso akas jay kamot kumaa, Stephen! Kapa na minsan? Ijay man ili insan. Mapanak man gumatang iti abono dagiti mulak anatang. Anya kan minsan? Ha? Apa insan? Agpaili ka? Nakachinilas ka? Kastala ti biyag insan. Awan nga rod sapatos, di agchinilas. Naging pispayan day ta chinilas mo na eh. Gumatang akto ijay ili insan. Kinaguri ka man. Ingato man na kita ima. Ha? Apay ay insan. Basta ingato minsan. Oh. Nakangato insan. Hindi mo na yan. Nay. Ay na. Apay ang nagkatawa ka nga insan. Ay sus, abot mo ten di kilikili ti bado minsan. Ha? Kababain. Nay. Aywan. Nay. Jak amo anapisang ah. Ay sus. Paro ka nga magasta ka. Ha? Sino nga iti mangayatken ka? Kababain day ta insan. Itulod nakit din insan. Tamapanak gumatang iti abuno. Dahita ti plate insan. Ay, esos. Awang pagbaryak dito'y kwartam Buwi na mano ka pailaan. Ay na insan. Kunak aya nga isublim ti barya. Kukwa mon. Anya? Kukuha ko na ito'y 5 gasot. Katno, 20 pesos lang ti pasahing agpaili. Wan, insan. Ala mo, dahil 5 gasot. Nagadok kwarta mo insan. Nakalako aklaang itimulak anatang insan. Sige, insan. Panawan kan. Oh, Leonila, apay asim mardang ka? Malabsan tagita ni feeling. Feeling? Asino? Ni feeling gwapo Ni Stephen. Agiinom damat kada kiti babarkada na. Bartak mat gayam day ta sutor mo. Umay ka, di ta sabali ti pagnaanta. Wanan Jak mat kayat alumabas di ta sangwanan dagiti mamarta. Leonila, kita mo? Nagpipintasan dagito'y amula anata? Wan nga rod. Nataripato agarden day to'y Wan. Uy, ni Mario mat day jay? Ma'am? Wan,
Kabatch ko iti high school. Asit ganta man kit day. Mariaw, Ha? di na kun mabigbig. Ni Rachel da itoy. Si kamot gayam, batch. Katuan, limabas kami dito garden mo. Ado nga ti agiinom dita pag naan may. Win gayam, nilyon nila da itoy. Katrabahwak. Naimbag amalam mo, ma'am. Kastamad kan ka. Ay, sus, makatudtudon samay. Ay, sus, Ay, ala. agarbis at talagan. Mapantayo aglinong kita balay. Ah, Ada balayo ditoy. Wen, umay kayo. baknang kadiday to'y akabatch mo? Win kita umot dito'y balay da. Di marmol ko naman. Kan kompleto dagiti appliances da. Kan, naglinis pa ito'y balay da. Agkape kayo, pay. Ay, nagluto ka pa'y laang mat iti kape? Mapan kamin, batch. Saan kayo pa'y amabalin nga agawid? Tanapig sa titudo. Ay, sa bagay mat kit di Oh, yun nila. Agkape tapay. Ah, Puro akape dayta. Mulak dayta akape. Ay na, bilibakan kan, batch. Nagagat ka talaga. Iso abimak nang kan, gapo iti panagmulmulam. Wen, batch. Saanan ang makapagtrabaho dagiti naganak ko. Isu asya kon ti agmula. Ay, batch. Ada asawa mo? Awan pa'y, batch. Single pa'y lang. Si Kangay. Adan asawak. May santi anak me. Ang, dayti partner ko, single pa'y laang. Tanya kami. Agam amo kayo man kit di anaimbag. Di yulam mo. Amangan no da kayo gayam tag kagasat. Nabartek ka manan. Anyat lino tayo amasita. Ay, di mo sagid-sagidon tayo takabli ti tibay. Tanay, agawad to'y buybuyaag. Mabisinan. Awanan di buybuyaag. Nagkuti-kutin day ta Ah. tibay. Aglisi ka man ngamin dita. Agbarte-barte ka, itagbero ka iti kanam. Engkaglutaw iti kanam. Uy, impasyar na kamat ni Mario iti garden na. Impakita na laang dagiti mula na asabsabong. Ay, ada pa'y mula na asabsabong. Wen, katno day wanda pay gayam dagiti mula na asabong. Ay, kasta. Nag-sweet kayo matan. Anya nag-sweet. Kunam siguro ajak nasiputan. Kasta unay tiisem mo. Ay, sana. Tunggal pa nagpereng mo kan kuana. Kasla ada ibagbagana. Nanyangay ko matibagbagana. Kasla kunana. Armenakman Mario. Anya, ay sobra ka man. Di mo man basaan ti panunot ko. Kasaan akasta ti ibagbagana. Anya ti umay mo aramiden dito'y balay mi, Stephen. Pasensya ka na, Lunila. Medyo nakainom magbaset. Maangot ko nga rod nga agat arak ka manan. Pampaturod lang. May Ay na, no adda ni tatang ko dito'y, di na kayat nga umawatak itinabartek nga agaram kanya. Kasta ya. Diyak kayat ti mamartek a lalaki, Stephen. Taado ti kabagyan mi anatay, gapo iti kaiinom da iti ara. Una yan ti kinaado dagiti pasaheros ita. Uray dala kamatan ang dagiti jeep. Ay, panagaawid nga minun. Iso nga ado ti aglugan. Jack la kaya ti makikinkin namat iti jeep. Ang mga numapisang pa ito uniform ko ang miniskirt. Bay amon, friend. Addan tulat ta paglubanan ta. Ang rabi inton. Imbag si ka, tawan pa'y asawam, kan anak mo nga ilutwam.
Wen matkit di Ay, friend. Aglisi ka. Addavan nga agparking. Namot daytan avan. Amo na nga daagur uray a pasaheros dito. Ngum umay pay lag parking. Ay, Anyamutan. Umay kayo naglugan. ay Mario, matgayam ti driver. Mario? Umay kayo aglugan na. Tay tulod kayo. Uy, nagsayaatan. Umay kan friend. Makilugan tan. Kun kat alugan mo daytoy, Mario. Wen batch. Imbag lang adda pakakitaan itirigat ko nga nagmulmula. Ay, nagswerte ka mo tan. Kan, nagswerten to ti makasawam, batch. Oh, ganila. Apay ngay, anak kaululi magkadita. Ay, kat agtumtum kayo lata. Batch, isardeng mo ditan, taditan ti balay me. Bumaba akon. Nilyo nila, itulod mo ton. Kumusta kan? Naggidan ta pa. Agpada ta iti pampanunutan. Wen nga rod. Kat, anya ngay, kumusta kan? Kastoy. Namiss ka. Si Kangay. Namiss na kadimot. Kanayon asikat ti pampanunutan. Sa anak pa yun ang makaturturog iti rabi. Kasano da ito yan? Inlabak samutan kan ka, Leonila. Tas tamot ti marikriknak para kan ka, Mario. Ha? Anya ngay ti kinayat mo kanyak, Leonila. Sa anak mo't anataer. Nataer ka, Mario. Gaputa ti pudno aki nataer, ket adda iti kaunggan. Kasta ti kinataer nga adda kan ka, Mario. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinapintas. No ti ugali ka naramid ket saan anasayat. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Awan tiyan arami, nakijabalay may. Iso nga'y mayak man nakikaruba. Ay katun amaray, kastala tibiyag. Makikaaruba kamot asag paminsan. Ay siyak maray, adaw ter aramido. Yak to pa'y makasagay-sayon tanaga daw ti trabaho. Day, adan samot baraw apaglutwam. Nadlaw mo gayam day ti baro apaglutwa, maray. Ay, wen amaray. Ay, nagmayataon. Adda ubin na day ta. Anya nga oven? Oben, paglutuan iti tinapay ken lechon. Kasyay. Aya. Kanayon ko apunpunasan maray. Tanagngina ti pinanggatang ko dita. Nangina? Napan ko ginatang ijay ili. Ay, sa dino ijay. Ijay ngay kadakkelan a paggatangan iti appliances. Adaya ma? Di kan tumot ngamin gumatgatang iti appliances mo. Isu adi mo mo. Ijay sangwanan ti palingkay. Ijay up and down. Jay puro sarmeng ti diding na. Maray, ijay. Nay, apa ngay maray? Kaug-uging mo day tarupam. Italaan nadlaw ko. Ay namaray. Kasano? Inarunak ngamin jay dalikan may. Alas 10 pa'y laeng may nakaluto kan iti pangaldawan niya. Ay namaray, di mo laamaw. Nagsapak amariring iti bigat. Tapno agluto ak iti dalikan may. Gumatang ka ngaminan iti automatic a paglutuan. Tapno saan kan amarigatan nga agarun-arun. Ay, marilulay. Mabalay nga prusan di automatic a paglutuam. Ay katuan amare. Ay, aprusak man nga ron.
Ay na, naglamuyot, maray. Saan akas jay dalikan ko, anak kersang? Ay, nagmayatan. Ay, aprusak man pa'y Ali. Uston maray. Apros ka mo't lang apros. Apay asaan mo't lang nga umawagan ni GJ. Itaypay nga igam mo day ta cellphone mo, anggeng. Ay, urayak nga raod ti awag ni GJ. Taapay. Adda ko maipagatang ko. Anyaman ang daytan? Agulimag ka man. Kontrabida ka manan ako na. Isumana na paggastusan daytan. Ay, uray anyat ipagpagatang ko ija anak ko. Awan bibiyang mo. Tasyak tinagrigrigat anang paabroad kan kuana. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Nag-message kayo mat nga awagan kayo ta emergency. Ay, urayak la nagdanag. Apay anya ta emergency. Kwa, Gina, anak ko. Oh, anya day jay, Nanang. Kwa nga, main. Ibagayon ata ni, ado pa'y ti aramidag. Mabambanogak nga, main, nga agar aron iti dalikan. Kat? Agang kitak pa yan. Gapo iti kapupuyot iti dalikan. Tajay amam, nagsadot met amapan mga ayaw. Unay mat ni tatangan, di na kayo lang matulungan matan. Sadot nga ro, jay amam. No intugaw na ni ayan ti kumpari na. Ijay na ngagmalmalam. Ay no anyala dit anti pagis-istoryaan da. Kat, anya nga ro ti kayo tiyo mapasamak di tadalikan nyaw. Ayat tiyo nga ipasimintaw. Jay ko makamot, automatic apaglutuan anak ko. Automatic adalikan. Adaya mo kas jay, Nanang. Jay nga'y ada pupuligusan na. Jay nga'y ada oven na. Gas range, jay bagbagayo, Nanang. Ay, uwan, isunsa anak ko. Ay, tanabanog akong agpuy-puyot. Ay, anak ko, aya. Agbakbaketak ka dilaptan nga agpuy-puyot iti dalikan. Sige. Kitaan nyo nga rod numano ti gas range. Tamang ipawitak iti paggatang nyo. Ay, agyaman aklaunay, anak ko. Thank you! Ay. Apay ngagsigsigarilyo ka dita abay ti automatic apaglutuak Apay, aya. Ay umadayo ka man. Ang mga nubumtak dita paglutuak. Ay, nauna yan. Kaya lika kam launay dita paglutuam, aya. Nanginangarod dita. Nanipod ginatang mo dita, jakpay pulos na prusan. Tapay ko mga min nga prusam. Kanayon mo pa pumpunasan. Jak ngarod kayat amarugitan. Kita tatinakawan da karo batayaw. Computer, kwarta, dagita titinakaw da. Ang mga notakawan da mga dito paglutuam. Ay saus. Sabay naglagan may. Manumo la dayta bagkatan ngay. Ay jak ipalubos at takawan da dito paglutuak. Pulos ajak ipalubaw. Ay nagdagsan lakit din ay aguludan dito paglutuan. Apay aguy-guyudong na dito paglutuan mo. Ay dinakpay matulungan nga main. Pangipanam aya. Dito'y sila Ha? Yakar mo ti kusina dito? Wain, idulin ko dito tama nga nutakawon da. Anya? Dito'y paglutwak ti kayda. Unay kan. Napatpatag dito'y paglutwak ng sika. Agi mo naksan dita paglutuan. Suron kon. Day, apay ngay. Ayan na nga di automatic apaglutuan, maray. In safety kon maray. Narigatan no takawon da. Nangisiftiam ngay. Ijay silid mikin nila kay ko. Anya. Isunti ka kaigdak.
Anya. Ay na, nagtungaan mikin nila kay ko. Sinigurado ka sa anda matakaw. Aw, maray, nakapasyar ka man. Ay, makakatawa kan kamare. Umay ko nga ron kitaan, titatak na dya paglutwam, ta iso ko mamot tigatangag. Talaga gumatang ka, maray. Ay, wan, maray. Ada kwartak nga impaw it ni Gina, nga anak ko. Ala. Umay ka nga raw. Nakitaam titatak dya paglutwam. Ma'am, sa dino nga iti pangikabilan mi iti daytoy gas wrench yaw. Ay, ijay nga ato Iuli mi pa ay. Natural. Bagkatan main kadag iti kagadwak nga raw. Ay, saan nga ijay kusina ti pangikabilan yaw? Ha? Saan nga ijay kusina, ma'am? An-anon nyo nga iti gas wrench yaw. Kunak man no paglutuan yaw. Ay, paglutwak Nga bijay sa alas ti pangikabilan yaw. Tapno makita dagiti bisita mingaw may. Kasjay? Wan, ijay nga ti salas ti pangikabilan nyo. Sige ma'am, da kayo ti masurot. Hello? Anyangay nanang, nakagatang tayo ni itigas rin siya. Ay, wan anak ko. Nayawid mi pa yan. Jakmat ambo nga usaran. Ay, kat adalin nyo nanang. Ay, nagadumat gayam apuli-puligusan. Manungay dayta, nanang. Inangin-nginang, amdya paglutuan ni Kumarik alulay. Ay naanadan nyo nanang. Tamay sa abulan asweldok dayta. Win ka day, di ka madanagan, anak ko. Apay adito'y tanga ti salas ti ayan na daytoy paglutuan, aginatang mau, anggaing. Di mo bibiyangan day talakay, no di mo kayat nga agapata. Kasanuak makabuya iti tibay, taday tamot paglutuan ti nakatenga. Ay kat agbuya kalata No agluto ka, makabuya nga raon. Siyak, ti masurot dito'y balay. Iso nga agulimag ka. Kanya pa'y latar aramidom ngay. Agidakan at maturugtan. Pagidak. Di taigay. Sapay naka-moskitero na tapaglutuam. Siyak awan moskitero na nagadot lamaw. Agidaka kitdik. Madya talagang ti mapaspasamak. Madain! Anya madain? Inagaw mo day tapaglutuanan ti atensyon mo. Kan panagayat mo kanya. Di nagtupay maigatangan iti lutok amasida. Na! Imbag da ito apaglutuan, tananam ay tibiyag ko. Tasi ka, puro amin pa nagsagaba, ti sagsagrapo. Ay unay kan bakat, aglisi ka matadi tapagbuy-buyak. Aglutluto ak nga ron iti kanam. Rumaniglamo ka. Kunak tumat kang kangay jay kusina ti rombang ayan na day tapaglutuan. Ay, dito'y salas ti kayat ka. Day, nagbura kan jay lutlutwab. Ay, sos. Ay, aglupyasan. Agapuyad. Ha? Ay, sunggudain. Ay, aguray ka ta mga lak iti danaw. Ay, ananwam ti danaw. Ay, atuyad ti sangap langga na danaw. Saan mo sa buwagan dahil paglutwak lakay? Nangina na ito. Ay, aglisi ka dita. Ay, saan mo sa buwagan? Ay. Naidapan jay apaw. Ay, nabasa ako. Ay, uray ti paglutwak. Nabasan. Pati na ito'y sa alas. Ay, nabakat. Agyaman ka ta naidap jay apaw. Nungay mapuuran da ito'y balay tayaw. Ay, salbag ka alaklakayan. Ignorante. Bigat, aldaw, malam. Pumpuna sa mlatada ta paglutuam. Ay, siyempre nagpritwak gayam. Ay. Aglati ka no, numabayag yamanti ka na. No siyak di nakpay maiturad ang masakyan. Awan ba timbagbagam amasahin ka? Na? Tay patengam pa iti pagturugan taday ta paglutuam. Nung ay takahunda.
Nung siyak matitakawan da. Ay, sos! Pagan ano da kamot ngay atakawan. Di naksamo dong-dong-wanan. Aglisi ka man kit didita, tapon punasak dito paglutwa. Adun ti Perdina dahito paglutuan nyo ma'am. Ha? Anya ngay dagiti Perdina. Nalukay di pagpuligusan na. Ay, kasanumot nga main. Edi jak mapuligaws. Minartilyaw nila ka ikaw. Ay, saan ma'am? Talaga maperde no mamartilyaw. Ay, hanggang apay ngay asaanan asumgad. Baradaw di pagruwan ti apoy na ma'am. Di yumat ngamin punpunasan. Napunaw iti mantika. Isuan na baradaw. Ay, di ngamin lakay ko. No ibaon kaw apunasan na, di na aramidan, nagsadot. Nay, adda pa'y kupit nandito'y bakrang na. Ay, dayta ako pitser. Kinugtaran nila kay ko, idi nakaunga. Ay, saan yu ako kugtaran? Tatalaga mapirde. Sapay dayto'y abran nga inalayaw, katjay kang inaan. Ay, kunak aser no kang inaan kat narigat mo't amapirday. Mayat mo't atalaga ti kalidad na, ma'am. Ngamno saan amaan na daan, nalakamot amapirday. Tatay ko na nga rudan. Ti alikaman, nalakaman wenno nangina, rumbeng nga ilalaan. Batik pa na dyan paglutuan iti pagtarimaanan. Taado ka no ti Perdina. Anya kanungay ti Perdina. Ado nga road. Gapuken ka alaklakayan. Salbag ka. Naa, apay asyak ti pabasulam. Wen takinugtaram nga main. Oho, kasano ajak kugtaran, kat kinugtaran nakmat. Ay, kano di mo mapuligos. Martilyum mat. Isumat ti kunam. Ay, manong ata ti pagbayad ko no matarimaanan. Na, di nakitaan ti kasta, tawan ti kwartak. Ni Gina ti pagdawatak. Diyay nagrigrigatak a pinagabroad nga anak ko. Masapol pa'y aya nga ibagam a nagrigrigatam a pinagabroad. Kaslawan na itultulong kaw. Anya kumati na itulong mo nga idinagabrod ni Gina. Awan. Na. Ultimo 5 aduleng. Awan na itulong mo. Simangpot kan, lakay. Ay paya. Ala, nakaluto akon. Ay na. Serban ka iti kanam dita salas. Ay. Nagado ti makan nga inluto. Ago maka, lakay. Nagadumang agpaisaw. Una, ada ka dita nga inling ta nga ugot ti kamute. Ugot ti sayute. Ken bulong ti saluyot. Anya. Puro ugot. Ay na, saan mo apagimunan ti paglutuak lakay. Taiyakar kon. Dituyen kusina ti ayan na. Jakon ipan ijay silid ta. Hello, anak ko. Hello, nanang. Anya di inteksyo? Nadadaal adagos, tay kagat-gatang niyo ang paglutuan? Wen garod anak ko. Naperdi adagos. Hindi nga mintatang mao. Ay kat di yu usaranan ano maalayo. Pay ngay. Kat no day tamot la kanon ti pagapapaan nyo ko ni tatang. Nagkuna. Dagita kabalay yu Agkin-kin namat kayo kanumot, iti aglawlaw day tapaglutuan nyo. Aya. Da kayo nanang, igam yu kano tay aklaw nga ikamkamat ka ni tatang. Ay, saan mo ta? Ay nananang, may mayaklatan di sigud adali ka na paglutlutuan nyo ide. Tasaan kayo nga agap-apa ka ni tatang. An-anusan nyo, ti agpuyog. Anya? Di yumot ngamin amungan na dan ti alikamon, nanang. Laglagi po nyo tay pagsasao ako, nana.
Nalakaman wenno nangina ti alikaman rumbeng nga ilalaan. Wen anak ko. Di ka madanagan. Takin nawatan kami iti amayo. Saan kami ngagap-apa? Gapulaeng iti alikaman. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Nalakaman wenno nangina ti alikaman. Rumbeng nga ilalaan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag.